Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Akwaba shunko enkoma wa wohwe mesabre utuma GH fidi kase yi eso na Ghana wahala dwumedi ena ebre asosamusonfo uniaba ekwesikapa enenso mede ebebe somahwefo ene etifo na ebusia enede yi yema me adodo na anim no omo allergies oye the side chick of former President Jerry John Rawlings awenya ne baby eko ye hwe ebra ye papa efrimu a ye mame bebe wehye busuafo ne yakwa na se like ode mfonyi bi one ye papa ne mfonyi ebebeto abonten a na atwese wo ka se ne dofo na apɛ baabi afa na se ne dofo na ewu eja ne honum na abusuafo ba abonten esa no ne wonko ne banum na ebinumo kasa ne yema munya de wo keka no na wonu yenim no na wo mu do munim no yema mekunadu Ajiman Rawlings na enede yi yema me Natalie Yam, Miss Natalie Yam, was share said the Ghana for any yourself and in do not criticize side chicks now. When they say a brassroom, say a ma, ye sorry, Emma, ye yonko, Emma, ye for Emma. Na eno wode and same be ababa betu eja achese wode nsem no etu eja no wo chire mu a enesem or say stop issuing serious warning to those who attack side chicks we any ne nsem a wode etu eja achese wo hu ni say ye hu we behia say ye bejai say anida ye attack side chicks na ye di wo matem ye de ense emfata edefa wo mo ewa na ye ka de ense emfata de fom na nensem na wodi etu ja na twese wo chirema eye bema warefo no wonu emum ena wo say ye wo kasa twitwie bi anase say ye wantwie bi a ye ntwi bema na ni because bema no ena ko author so wodi oba foforo ko ye ekokodi nse kantam say wo womo enkwamo esumo arewomo enigiemo medom na chese wo bedo nipa no akwakwakwosi wo ni wudem na nipa bema no mom ebrechi contract na say contract no when ni so na wafa nche asa kofa wo ba foforo no wo ba ni mom de wo no de any point say ye chi nanim ana ye ka nanim because bema no hye no so ena wa mama mepena ko no wonam ne baby enti enye ema no side chicks ni mom na was ye looking onto a ye backlash wom na mom ye married men no emom na was say ye mfa ye ni enko ye womo esu because womo mom ena endi ye womo emra no esu ana say womo anyoma dwensem womo apam a womo ko ye ewonyame anim no womo ebedi so na ye ma me just wo ye ye French kasem na nim say French so de kase ye kan wa hanu ne busuafo jai this ye de broye ho na ye translators so wo wan e say unim say phone kra bot me translating enti ne sem odi atu edwa with nimfonya wo caption ye ase ne say na wo cho no say let us hope that in 2021 when a man no matter how famous will be unfaithful to his wife, those who have nothing to do but comment on the lives of others will criticize him and not his side chicks because he is the one who promised loyalty and broke the contract. We any nsema wodi etu jana chese be mani mum ena abreki contractor wone ne yire de ekomu se osumu se ye den mu arewo mu emfa ho ni de besim wo ena betete wo mo entem no be ma no ena abreki that contract na obebe pe oba fofom enti se wo bibi ka bia yenka emfa nche that married man no
Nemum enye the side chick because side chick ne de wono wonya ehwe wona ne ba bi e na waba be pe no wo pe ni bi bi adi wo pe ye ne pempe so bi aduru wo pe na adwuma bi ayeden ayem e na won so no wo de wo ho ebebebe teye enti se won so waba na wo be keta for wonom ebia ni suku ebia ye na dwuma na se ne nyoma bi na se wo be boa no na wono so ohia boa for na that moment wo na waba be take waba be fill that gap na won hwe se wobema wako ebia na wo ye ne boafo enti ye so boa ye de bo side chicks san wo mo ya hyawo wo mo nim se nipa no wo yere e na chese still wo sa edi na chie e na no me aye dome ye side chicks ne nya de se be ye adwuma wo mo so nne aye adwuma wo mo so echna esan se ye mema no e na wo mo entimi endi wo mo bosha wo mo de wo mo yire kwa otanimu a wo mo ehye no eso e na ma wo mo ba bonten e be pe ye ema foforo enti so bo no se dia ye 2021 ye was bo bi de bo ye enkrofo a ye fam bo ye emema because wo na endi no kware wo na wo mfa ye no kradie entu ye anamo e waware mu e wo relationship mu e wo bibia emu enti wo mum ene fa so bo no embom na side chicks de ye njai ye wo mo abrabo emfa emom because wo de wo mu endi ye efo e wo ensem no emu ebia ehu wo mo ensem no clean and clear enti wo mo de eni kwase de so bon bom na wode ne nsem no tu dwa na ebinom ka se se ade ye ebre bi atwam na wo ye obi side chick nti no wo kasa enye wo mo den wan wasa na Ghana fo binum eka wo mo se ye mame Miss Natalie Yam mre bi atwam no wo ye former president a wanya ne ba bi ko ne side chick enti no se wo kasa enye wo mo wo ye den wo be defend ne ho because when him say nchi na eba wo na afa no ye ne ya anase hano anase o tete enu nti obeba abontin said obeba beka bibi e dey defending no nti wo kan we ya wo mo ehunu no anything strange because when him say we are part of side chicks anase e bi krapa right now krapa ne bia wo ne be ma foforo bi e wo hono ma we the side chick for ye be ma nti so we defending no in that manner wo mo de mo hu ye bia wo because he is and as she is in that shoe enti no wo be defend ne ho a enesa na no na ebinom nso eka se de wo kan de no kure papa because enye wo ba no na su anamon pam ko be ma awaware ko se ba me pese me ye wo side chick and as me pese me no entu anamon na mo me ye mema no e na ye a wo mo e wa rewia still wo mo sa pe e ma foforo de kan wo mo eyire no mo nti se ye ma me e ka ne sam no kwanso no wo di e se wo kan ye e braso se ye mema hu nsem wo mo di fo e wo bibia mu wo mo enye lawyer anase wo mo enye trustworthy enti e braso so wo be sorry waka every that ye this loyalty dodo na e dey tag wo mo no hu na wo mo entwe wo mo free side chicken sensem na se wa ware a wo ma nani enko na mra mu na ne yere na chese wo ne no enye den entina no wo nyai wo mo maka no susu na ebinu mu susu enya ebi enti dodo na supporting ye ma me ye ka se out of 100% no ye ma me enya 98% said the work no no kwanso just 2% be na chese wo mo backlash no because of say once upon a time she was a side chick enunti no wo mo ehu ne se wo kan de afeva no ho there wo hwa ye ma me kan yi den na wo susu adwen ehwe esi efa wo ne se wo ye right e wo ne nsem no ho ana se enye ne kwanso a enfo wo dwen twa wo bra o tuma gin comment section like your videos not share or all social media platform eso meaning at the equiesika padasene share